Welcome back, guys. Welcome to another video, Mr. Time Traveler. This is Mr. Davidson from Mr. Time Traveler once again. Ngasi guys, ma'am, ngasi kung tawag just ina ma'am da haramba koi giveaway ki draw do otoy ne do ngasi si kak ulam magaya do gai review nung ai tay pot khar julai bina iPad nung have de hojik si lai ba iPad do si nai ba keyboard si ma'am si review lak ne but ai giveaway do ngarang judam ki do ne ai something ai personal problem khar lai bi kitang delay like do Amazon degi jo Amazon ki site degi jo moi gi yam acho mistake amna aina Amazon gi giveaway gi ai si nan chen be earbud to giveaway je ai participant yam pona matung induna giveaway je aina price to yam ko chabane do delivery la ko da kitang ai Amazon ga ju issue um leina re ado moi na resolve pu to kan do ngasi gi date se da moi na resolve to ko de ne ngasi 17 ga 17 ngasi am dang call back to ko moi resolve to no de ne do mar chidai makha dum taraga haira ge ado sigi videos is only for giveaway the result to khala je comment pick to khan dene iPad dum ai dum sidum continuous ula ge ma'am dum ula on screen do ula ga yenga daw ya sing dai khagala ji duga comment ma'am rak te daw ya ka mu jing do khagala ga harap claim to biro ai sigi video ji da ai number am pick ke do number do da have the my proper screenshot to log man have and did you proof to biraga man price to claim to we biraga mi ju yam almost 2 weeks ago fare in a sigi video thagat 16,000 views later duga comment almost comment yam 1.9k 1900 ka khreina some comment khra la khravne do ma'am thank you so much for big love and support do ai matang do harage aina delay to ma'am sawe de sida su dum thai je ko aina order akon ba order to bi de ani ne product ani order to ga box se moina Amazon la ko da si Amazon ni sai original tape se na pa ga site to mana horam me site to mana si tape se pharam me adaina which is yang ching ne na hang to yem ga delivery ga di mandam yang yeng do ani yaw ko do se moina manung am tang yaw bi le me sana adaina thamjari ba total thammi ba price di ohum ne अब सी सिना नौन लापदी सिना नान की रिव्यू की ब्रदर ने सिजन अभी दो अदु येंग बने दो अम्मा दुदी यारम द्रे दो आइना मोदा अमु कॉल तोरे कस्टमर सर्विस तो कॉल तोरगा मोय हाइना रे कस्टमर सर्विस का हाइना जेन हाइजन सी डेट 17 जंग तंग मोदा कॉल बैक तोरगा मोदा रिमाइंडर मोय नाइना मोदा कॉल तो दुने दुगा मोयना मथिंग पागनी स्पेशल टीम ने दे हारे मोय अमेज़न ना दुने दो आइनो जि मैम दो हाइ जि मैम वरो बे दे दिस इज नॉट माय फॉल्ट आई कनो नते अदो contestant sida yauri ma'am sida marak chida lucky winner ohum dikhan dene do ani dilare amadu hek lak podum third prize da hek lak pa ko dum contact to jarake ado dum khan bedi loima khan gal ohum khan to ne ba do moi detail ge dum pibiro third prize mi di kitang ai biro dum lakani soidana do moi hek lak pa hoi soidana dum khoi la ga dum thin jage na daga mafum jamum do na ga soidana bijage so khoi giveaway je hongna ba tawse se ai matam sang na lo roge sine do ma'am lana no we extremely sorry for that and Amazon की साइट तगी सोई बने की दिन but sorry for the inconvenience अदुदी मैम हुजिक iPad चलगा iPad सिदगी चंगगा कमेंट पिकर वेबसाइट तगी तोरगा हुजिक कोई विनर जिंग से खला से 3 विनर खन देनी so all the best guys वीडियो जे लोबो की ngodum नुआनी दो कितंग मैम सपोर्ट हो भी हम थका चली दो 6.36k और मैम कम्युनिटी पोस्ट हो भी यूट्यूबर फ्रेंड मैम ना कम्युनिटी पोस्ट हो भी मोय मोय की चैनल रखा सपोर्ट हो भी हम थका चली थैंक यू सो मच once again from Mr. Davidson I Mr. Time Traveler aduna zo ai yam thagachari mayam da abi thagat phone tok chari thank you so much everyone adudi hojik video je changa ga yeng ase aduga abi sigi nahan gi review du soine season re review gi men na mata da katang haram ge samlam da sigi Truke S2 but S2 je am nungai but magi iOS tang ira dikhang de only Android te dilera modra khang amu lek ti leitre aduga tat pai tap do jar muk to do ai gi even AirPods Pro do bok to ko आई एयरपोर्ट्स प्रो सिजन से दो सी एयरपोर्ट्स प्रो जी तो एप्पल की अनोप सॉफ्टवेयर ने रखंदे सी तो बहुत एकदम चपे अभी करो तो वही तर लौना तलक पगी तब हंतक दिख रहा तो है तो बैटरी बैकअप की होने याम नुआई कंपनी ने क्लेम तो रिसे मोना 8 to 10 hours है बट 8 to 10 hours तो कोई ना होय पुंग अनि हम खाइ दोखरा जो एटलीस्ट 5 hours चल दिया रे 5 hours दिन कोई earbuds तले बैटरी तो नहीं का अदुग मागी कैरिंग के सिदा दी एकदम पुलम पुंजल 40 hours and have but yam कोई सीजन नहीं चार्ज पाक तो न दे दुगा yam फबम ना सीधा टाइप सी जो है अदो टाइप सी जो बिना मुक्सु yam नुआरे मागी कैरिंग के सिसु तुम आई नहान जो चक्र देने का मैं yam ना क्वालिटी से yam फै दुगा तो स्माइना स्लाइड तो खला सीधा यावरे अदो सी टाइप सी जो मुकोय अदो yam ना कहे नहीं बैटरी बैकअप की वंदी नुआरे पुतो पुसिन दुगा
sida te ki shuar te magi have this sida budget se moina budget orakna ba price se kitang cut out to no hona da kra cheap quality hai tare go finally sare but sound compromise pak leite I bo recommend odi 1500 mong gi range te si dum ya brand khale do ma'am season na bi chin jing jong gani mo ne dum pambiram gani do sida yo earbuds magi different size ko earbuds do magi app si deina app si download to go utre ado app si su yaroga magi artificial magi keno ma'am ma equalizer ma'am ya preset sida magi charging cable leire aduga ati to do pu shi order sida 시방아래 언더 이행하세요 가 이시기 사운드 주다 이 달라게 시더기 뮤직 시기 earbuds 시더기 락파 마이크 사운드 가만히 또 이행제 그 사운드 연지 좀 노아이 게임 게 레텐시 레테 게밍기 모덤 요 모나 게밍 모드나 호에도 부디 뭐 아나마나 수 헤드폰 기 시기 프라이싱 락파 매 암지 기믹 같네 somewhere around when bluetooth to every bluetooth is almost wang na loi la na hanagi 3.0 adum do chap have one sikte above 4 loi la bani na lake to lake tre have one but gaming mode say it's a gimmick seng na harba da and game gyon samati game gyo tar game gyon tongan lebi do multi purpose all purpose when season again where you sana doni se ka ka bakta game ju dum kam no mo hang sane he tar gadi I think this is the best for the budget around 1500 this yai Truke se do another brand but it's nice in the black color is in the blue ne and the yang say isi ki mic ki sound dum dang ta lake adu guys si ki music ta le ba makon je mai ki mic lok thok re road mic ti nate adu si ki through case to earbuds de gi ne si de gi record pro video ni si makon je mam difference to biramani have the amna kanodi हाने की साउंड में जिला आमरो सी की साउंड क्वालिटी जिमा की माइक से दगी चट पपो ने दो माय माइक से सीधा ऊपर में बता दिखाते याम पिक बने वो आई वो लगे तो माय माइक याम पिक ना मुखन में आए लेफ्ट राइट पनी मक्ति आए बट एप्पल दे दी मुखन बस है तो ऑटोमेटिक थमा तो वे माइक जिना कमाई तो ये दिखाते रहे दो सी की साउंड क्वालिटी जिने माइक के दी चेक 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 1 2 3 दिस इज मिस्टर डेविडसन फ्रॉम मिस्टर टाइम ट्रैवलर सी की साउंड क्वालिटी जिने सिगी हजिक लेबा स्मार्ट की मैजिक कीबोर्ड से आईपैड की ने सिजु रिव्यू तो रखे दुगा सिना ई चैनल की मेन डैशबोर्ड ले रहे दो सिदा सिस माने मैजिक कीबोर्ड साइट ने पिदने सिसु रिव्यू तो रखे दनी को सि अदुगा एंड दिस इज न्यू आईपैड प्रो M2 कनो अखोगी M2 आईपैड प्रो दो सिगी रिव्यू लाखनी आईगी एडिटिंग की वंडी एडिटिंग में गयो ना लाइव ने दो सी हाप दे याम मंगाई करे सम मैकबुक की टाइप सीजन लग रहा है मैकबुक एयर की टाइप था सो आम बगी कनो दो ये से गिव अवे की वीडियो सी ले रहे सी सिदगी चंग से सिदगी हाना सी कमेंट पिकर ना से चंगा से सिदगी शेयर से चंगा तो सी थोड़ा पैसे कॉपी लिंक तो आने कॉपी लिंक तो रहे कॉपी था रहे सिगी वीडियो जिदगी निको मैम हजिक कॉपी ते दो सिदगी तौरगा हजिक नेक्स्ट इन सिदा हांगा थम्मा बने तो कमेंट पिकर से ले लो ना कनाई ये मदरा लो ये लो ना कना कना दावया की दी से सो गाइस एवरीवन ऑल द बेस्ट सिदा कोई हजिक कनो तो दे बने माये find Facebook URL find Facebook see the Facebook की ने तो YouTube की दी okay सी मतलब तले हमें को YouTube ना सी close section दे होंगे ना और सी द link ले सी द हाथ में ना यार दूसरे की कोई ना पोरक पर कनो दो copy तो पोरक को तो सी द ये लग के नक्शा लग के सी द उसे कोई paste सक्शा लगे सी paste तो रहे paste तो हम तुम दा filter je मैम duplicate user हॉल और जे अदगे include replies and comment इसमें हॉल और जे को आदम अदगा filter comment based and specific text okay add extra entries later remove winner from the list after draw सी आरेगा मैम देखो अमा draw में लो अगर सिद्धि remove तो विदुनी ना ini misalnya di game share mereka juga get YouTube comment
sida yengase. So guys, all the best everyone, be ready, prepare for the draw. Yengase sida tak changase. Okay, changase yengase. So guys, mara comment मैम लोड तौबदे होरे 500 comment योगरे 600 योगरे से थारे तो 500 comment 900 योगरे almost 1000 योगरे comment लोड तौबदे होगरे जिकी 1200 300 1900 फोक ले होगने बा 1600 700 योगरे duplicate comment खरे लोग थोक रने ओके 1804 मरम दिसी मरक से कोई ये long chat खरे याव इदना हंजन अब दा अदुगे तो लोग थोक रहे अदुगा दुम याम फेयर इन तोकनी हिजिक तो सिदा पुंग सु सिदा ले तो होजि पुंग अमगा मिनिट 8 जनवरी की गा सिने अदुगा इन होजिक असोंदगी पेज स्टोरी कॉपी पेज स्टोरी जु सिदा ले रे सिदा सबमन ले तो सिदा पुंग अदुगा मैम सिदा केम चिंगने बिगनो आई मैम नुंगाइ द थोक तिदे किसु तोरोय दि दमक्ते बो आइगी ऑन लेजरगा मैम द सुम आई गिफ्ट अवे मचा म थमजरपनी Okay, where? Kaya left era. Kaya nang taklong tilang talo ko doge. Okay, ay kaore si kuina pick tongan na. Ya sile. Give away the color 20 to 2 tiny because learning Sangava. Piapo. But then give away Manapagani. This so guys, the later ma'am Coco once again to the 1800 to some 4 come in later. Duplicate come in out the vida, user among the Kantoga Duga. So she the pictures start comment picking to the later. I'm okay, Ricky Sana. She said, Ricky Sana, comment to Truke S2 na pire. She gives a screenshot on Kapuge. Don't draw. She's a screenshot on the hore. So Ricky Sana is the first winner. The second winner is the Muyang as a. And then we see the pick another winner, another Miore. She the Yang ga. Okay, Prem Kumar Narengbam. Prem Kumar Narengbam. Sorry. Manas koi second ne masu Truke S2 na tawa comment pibire. Comment pick na khamne duga koi last ki oiba third suba earbuds se mam kitang dingai minadore mam di kitang kano to dra oh si screenshot ho se kaw ma ngai minadore adana magi third suba gi price khala je ma'am. Okay, mingji obi be ma'am di mane okay. Ngamba thok chom hai deni ko ma ngamba thok hai. My comment Truke S2, I like it. You like it and you got it. Congratulations. The last winner of our giveaway, third prize ki damakta do brother. Congratulations. Adu kitang dingai bitare third prize ki ngai o tring amang dai na haije gi bidmaina. Si hek Amazon ge ma moina box mong da karan tara ko ne ma yarok tab do si hek lak pa so ne bijar ke but ma'am contact do biro description ma kha dai gi details apsara ma ge details da dum contact toraga matik chaba smana mai gi khoi da si screenshot ma'am je loina mak lei ram ni na nam adi matik chaba ai account ne do ne proof to biraga claim to biro. So thank you so much everyone for participating in the giveaway. Duga I rule macam samam ha ga video solo salage next review to ka do pochidala iPad Pro M2 2022 later duga and magic keyboard. Ma'am de amna kana ba pot kai mangon kai season ani Apple Pencil kai legi ni lei roi pros and cons ai ma'am hajar ke so si giveaway gi video se to continue to se ai muchara aduga hoji khai gi bad maina ma'am congratulations all the 3 winner aduga ma'am participant ma'am je ninga na to bigano giveaway ma'am lakini maning da ai channel jena growth legi giveaway phas parakini so ma'am this share to video keep support MTT Mr. Time Traveler support them to video the guy and overtake ma'am support like iPad ki jum ani video mari khara ma'am ngai do semake
ꯑꯗꯨꯒ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯝꯕꯤꯌꯣ ꯈꯣꯠꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯩ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ರೆ ꯄꯥꯛ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯖꯩ ꯕꯠ ꯑꯩꯅ ꯁꯝꯋꯦꯔ ꯅꯝꯅꯤꯡꯕ ꯌꯥꯎ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯑꯟꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯅꯝꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯁꯤꯃ ꯆꯠꯂꯒꯁꯨ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯤꯃ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯟꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯅꯝꯖꯔꯛꯀꯦ ꯇꯦꯛꯀ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦഡ് ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯃꯦꯟ ꯆꯪꯕꯤꯔꯣ ꯀꯃꯦꯟ ꯃꯈꯥ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯩ ꯗꯤꯇꯦꯜꯗꯨꯗ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯨꯐꯇꯣ ꯄꯤꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯤ ꯋꯤꯟꯅꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯥꯅꯤ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯄꯤꯕꯤꯔꯣ and claim the prize. Thank you so much everyone for participating in the giveaway draw and congratulations to all the 3 winners. Third ki prize tum kitang ngai minarse ani mudi laaga already leire aduga amado and once again si aigi irana te Amazon gi marane moina loktho mane aduga ai Amazon ju sigi video check number loiba Amazon ju muk call tawraga moida kitang pressure am bidoine. So thank you so much for watching the video till end. This is your Mr. Davidson from Mr. Time Traveler once again. Keep support Mr. Time Traveler MTT family में आम बजे चाहिए. Thank you so much. अदुगे आम का मेन दो ये मान लाखनी था जो दे दो मथम इसीदेन चाहूँगी सीदेन नुआई हंजी चैनल ग्रोथ लेके गिव अवे नुआई में हम जो पढ़के आई ना गिव अवे यार का मैम से गिव अवे तो लोग में अटेंशन पेन अटेंशन सिक तो भी बात नहीं तब सो मैम तो बोरिंग चूदना बा स्माना ये कि हम जब आई ऑन पॉकेट तक खड़ा हाथ चल नहीं YouTube पे शाला आपको पा दो अब कैम लें थ्री just adubo aina sum mayam da ai family MTT family da boring chu dana bane aduga mayam sigi comment mak sidu pibiro mo loibu yeng bichinau jing si comment dai biro mo adum ai gi customization ai je khong ta khrang auje adu sticker head sana de hire roi adu sticker head oiba pam sa bai ta adu ai collection khra le adu mayam sticker gumba tour yening bra yening ga di some khra collectible of khra le अदुम येनिंग द कमेंट दम बिबिरा मोस्टिकर फसा फसा बादो गाई मसी सु आई डिलीवरी में ले अदो आई सिदा स्क्रीनशॉट उलके मोय लापै गारमिने आई डिलीवरी द मोय लागा आई कस्टमाइजेशन तो वाई डंक नाइकी की डंक मा आई कस्टमाइज तो ने दो गाई चैनल जिगी मिंग द एमटीटी से था एमटीटी स्माना खोंग तो था लगा इन नाइकी तो नाइ कस्टमाइज तो संग संग माने कोई रेंगाय बा मोय न फेब्रुअरी date 2 3 4 da yo kan hem bal killing asi yoksale date 17 ne asi January ge so this way video sama ge duga ai ge leiba kum sticker collection khar ju lakke so mam sticker head yaw biram garing khale comment duga mi amala ijene di sticker bu pam jaba sticker yam da luna tok jaba mim ju mi me amam ju arum gani maraksa so see you on my next video. Until then bye bye, take care, stay healthy. Mam phana dum le video wakan nuai ba chang phaba sina pona magne aduna stay healthy. Thank you so much everyone for watching the video till end. This is your Mr. Davidson from Mr. Time Traveler once again. See you on my next video. Until then bye bye, take care, stay healthy guys. Adu ke num kaure mayam anova views ke anova family member ke share ke tang to bio like to jiba kambu like to sambiro subscribe to sambiro ring bell nam jambiro on video anova la ko ding notification lagna ba si ha ge nai jam ko la. Thank you so much. See you on my next video. Bye bye guys, stay healthy.